Learn a new language and get a new soul. Жаңы тил үйрөнсөң, жан денең жашарат. Мына ушундай маанилүү чех макалы менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Before starting the new lesson, please revise the previous theme. Алгач өтүлгөн теманы бир ирет кайталап алалык. My father drives a bus. My father drives a bus. The highlighted word is bus. It's a new word. Кызыл түс менен белгиленип турган bus деген сөз бул жаңы сөз. Демек, bus бул автобус. The next word is I see a plane. I see a plane. Балдар, биз бул этиштерди мурунку сабактарда үйрөнгөнбүз. Ошол этиштерди пайдаланып, бүгүнкү жаңы сөздөрдү дагы үйрөнүп жатабыз. I see a plane. She likes a helicopter. She likes a helicopter. It's a train. It's a train. Демек, train деген бул сүрөткө карап түшүнүп алсак болот. They buy a bike. They buy a bike. Bike. We buy a motorbike. We buy a motorbike. Motorbike. It's a truck. It's a truck. Truck. You see a boat. You see a boat. Boat. He sees a ship. He sees a ship. Ship. I have got a scooter. I've got a scooter. Scooter. A son can't drive a tractor. A son can't drive a tractor. Tractor. It's a harvester. It's a harvester. Harvester. First of all, you should pay attention to the screen. Look at the pictures and find out today's new theme. Алгач экранга карап, сүрөттөргө карап, бүгүнкү теманы өзүбүз тапканга аракет кылып көрөлүк. How do you think? What about will be today's our new theme? Балдар, кандай ойлойсуңар? Бүгүнкү темабыз эмне тууралуу болмокчу? Yes, great job! You have found out today's new theme. As you see, today's our new theme will be about the home. Бүгүнкү темабыз үй буюмдары тууралуу болмокчу. Let's pay attention to the new words. Sofa. Sofa. Window. Window. Fridge. Fridge. Bath. Bath. Балдар, TH тамгасын мурунку сабакта дагы айтып өткөндөй, эки тишибиздин ортосуна тилибизди алып келип туруп, зыт тамгасын айтып көрөбүз. Bath. Bath. Демек, тишибиздин үстүнкү тарабына тиет дагы, ал эми аба тишибиздин алдыңкы тишибиз менен тилибиздин ортосунан чыгып кетиш керек. Bath. Bath. Pillow. Pillow. Bed. Bed. Kitten. Kitten. Bookcase. Bookcase. Cupboard. Cupboard. Door. Door. Lamp. Lamp. Mirror. Mirror. Picture. Picture. Phone. Phone. Let's do exercise according to these new words. Эми ушул жаңы сөздөргө байланышкан көнүгүүнү жасап көрөлүк. First of all, I read the sentence. You should listen to attentively and find out the meaning of the word. Демек, силер көңүл буруп, угуп, маанисин табышыңар керек. You can find it from every house. You lock it when you leave the house. You can find it from every house. You lock it when you leave the house. What is it? How do you think? What is it? Балдар, силер ойлонуп тургула. Жаш тил үйрөнүүчүлөрү, эгерде силер англис тилиндеги мурдагы өтүлгөн сабактарды көрүүнү кааласаңар, анда ЭлТР Билим Илим каналынын Instagram, YouTube, Facebook баракчаларынан көрсөңөр болот. Let's check your answer.
Yes, great job. It's a door. It's a door. The next. It's big and it's in the living room. You can sit on it and relax. It's big and it's in the living room. You can sit on it and relax. What is it? Let's check your answer. Yes, well done. It's a sofa. It's a sofa. It's big or small. It can be on the wall or in your bag. You can look at it and see your face. It's big or small. It can be on the wall or in your bag. You can look at it and see your face. What is it? Yes, it's a mirror. It's a mirror. Азаматсыңар. It's big and long. You can sit in it and wash yourself all over. It's big and long. You can sit in it and wash yourself all over. What is it? Yes, great job. It's a bath. It's a bath. Азаматсыңар балдар. Let's check your answers. The first word was door, door, bath, bath, sofa, sofa, mirror, mirror. Great job. Азаматсыңар балдар. The next exercise will be matching. Match the words with the pictures. You should look at the pictures and find out the appropriate words. Сүрөткө карап, туура сөздөрдү жайгаштырабыз. If your answers are ready, let's check them. Жообуз даяр болсо текшерип көрөлүк. Yes, great job. Азаматсыңар балдар. Fridge, fridge. Kitten, kitten. Window, window. Bed, bed. Picture, picture. Mirror, mirror. It's good. So the next exercise will be unusual. Кийинки көйнөгүбүз дагы аябай өзгөчө. You should choose true or false. As you know, true бул туура, false бул туура эмес. I read the sentence. Мен сүйлөмдү окуймун. Силер сүрөткө карап, туура жоопту тандайсыңар. True or false. Let's begin. We can save meal in the fridge. We can save meal in the fridge. Your answer? Yes, it's true. It's true. The next. You can open or close it. You lock it when you leave the house. You can open or close it. You lock it when you leave the house. What is it? Is it a sofa? No, it's false. We lock the door when we leave the house. We lock the door when we leave the house. Демек, бұл туура эмес экен. Биз үйдөн чыгып бара жатканда эшикти култап чыгат экенбиз, э? Азаматсыңар балдар. A new language is a new life. Кытай макалында айтылгандай, жаңы тил үйрөнүү бул жаңы жашоонун башталышы. Бардык тил үйрөнүүчүлөрүнө ийгилик каалоо менен бүгүнкү сабагымды аяктаймын. See you next time.